Greetings dear people, how do you do, rutu. Bogu hvala, tema i tema ne fali, pa evo i ovu 2025. Gospodi pomiluj. A što ti se dešava? Prozabrao se jednu jako interesantnu temu, a to se tiče danas sve koliko je popularno ovo, djeca završe školu, na primjer, ili vrtić, i odmah šlikaju te diplome, bogom da su astronauti, a ne završili, mi smo djeca binuli, pa šća smo fino, završiš, pa one fino, nimaš neka knjižice, što su prije binule zdravstvene knjižice, samo što su binule crvene, i onda fino pokažeš, to je super, i onda kupe ti ili sladoled ili čokoladu i ti pjevaš i svega mozga. Danas ove moderne mamice, pa onda iz jednoga ćoška slikaju ovamo jedna diploma, pa ovamo druga, pa čak slikaju i odozad, ne osprijeno, samo i odozad se slika da se to vidi, jer to je dijete mimo druge djece i onda ti to dijete nabija mu se kompleks više vrijednosti i to dijete onda ni da je mimo svija i onda maks od mene, maks ili te mame moderne, pa onda viđeli ti moja sreća kako je ono uradila, a ne mo zamisli ti one mene majkin, excellent, kaj mi reču excellent, dijete mi je veli excellent, tako da narode ko pretekne neka zbori pjesmu neka rumori, a ja ću jednom starom našom i kraćena verzija, neću mnogo ga dužiti. Ajmo. Vuko Sava, jesi li zaspala? Vuko Sava, jesi li zaspala? Jesam, dragi, kako da nijesam. Jesam, dragi, kako da nijesam. I onda dalje ide, ovizi da nas niti spaju, niti i ostalo, onda u 11 ura, 12, djevojčice fino, mamine čerkice tako na štiklice sa 11 godina, onda izbače im već, iako nemaju to da im izbačeno, ali one moraju da izbače što će crne drugi. I onda onuka pjesma onoga Ire Ojdanića, sediš da se tresu u tvome Mercedesu. Tako da narode ko pretekne neka zbori kaj ove moderne bakice u pantalone, trenerčice, onda istaknu. Ovo je ta, veli, ovo je diploma, ovo je mojega, veli, excellent, kaj mi reču. A ovamo i karmin preko usta prelazi ka kiša oko Kragujevca. Tako da narode ko pretekne neka zbori iz pjesmu neka rumori. I što nizi veli, ne znam zašto sam to rekao, ali sigurno neće škoditi. That will be it for it.